Shalom ma hubata ganupan. Shalom ma hubani nasiam bapa. Shalom hubani nasiam inang. Hubani nama poso. Marsi salaman mahita kiri kananta maka tahun selamat hari Minggu, selamat berkebaktian. Isi say hanami use nasiam bapa inang naman dihutik kebaktianta melalui live streaming dari channel GKPS Padang Bulan. Selamat berkebaktian ma hubani nasiam bapa inang. Sonai hubani bapa inang naon ope ongga merkebaktian ikuriaon. Selamat merkebaktian ma hubani nasiam. Selamat datang ma ikuriaon. Minggu tasadarion aima minggu adpen napa opatkon. Topik minggu aima puho janah marsinondang ma. Paima ipu kahita kebaktianta ase marunduk niuhur mahita mangindo pangurupion hubani naibata ase Tuhan mana marianan ibagas uhur pakon pikiranta nalaho mandihuti ibadahta sadarion martonggo hita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninay bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dui napasing sito palangit pakon tanohon. Amen. Tonggorma domma itingting kon Jehova das ujung ni tanoon. Hatahon ma bani borusion. Tonggorma roh do haluahanmu. Mangihut do bani upahni anja ilobeni do na sinarini. Martonggo mahita ham Jehova na ibata jana bapa nami na inaguri atas pujion nami doham halani na dop isuruham anakmu Yesus Kristus paluakon hanami humbani dosa pakon hamatean sondang kon hama boimu huban nami aselambin sitong panjaloon nami bani Yesus Kristus Tuhan nami. Rajai hamma ur nami ase marunduk ni ur hanami marsombah hubamu. Jalo hamma tonggo namion marhitei Yesus Kristus si paluahan nami. Amen. Hundul ma kuria. Puji ma Jehova naibata ay marjumbalang dogoraniin haganupan jolma say marsombah ma say hagulukon hataniin mandoding hita puji hita Tuhan ta marhitei haleluya nomor 407 ayat sada pakon ayat 2.
do marsombah bani naibata, puji ma ia pargogo doin, ulang marnaloja sai irikon ma, rap ma balosi hataniin, dodingkon hita ayat 2. Yap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita ma dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata paridok ni uhur anja perholong ni ate huban nami jolma pardosaon. Domma ia tahun ham huban nami ase ya olongi hanami asoman nami doskon diri nami. Hape bani perguluan nami ari-ari gati doseng jupaham iumban nami. Gati do hanami mardomdom marsubil ronsi marpa ni uhur dopa kasoman nami. Hurang doha nami palumbaon hasoman, bani parlaw na hurang dopak ham. Age kuria mupe, gati dolang iaolong ihanami, humbari uhur na borsi. Gati lang marpangguruan hubani harosun ni uhurmu hanami. Lao mandalan kontang job nami, itonga-tonga ni kuriamu. Gabe harus nami sendiri hasa idalan kon hanami. Naroh doha nami hulubemu masopot kon dosa nami. Holong maatemu marpangulaki mahurmu magidahan nami. Sasapham mahaganub dosa namiin. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Tangar anjaha haporsai hitama hatani naibata baga-baga pasal hasasapat di dosa. Idop ni uhur ni Jehovah do nasoramar pusa. Seng marnarotap holong ni ateni. Mulak ratah doai siap sogot. Bagal do habonaronmu. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganub dosata, alaniai, pataridakon hita matanda-tanda ni parguluhatan na bayu, hasangapon mabani naibata ibabaw, amen, hundul ma kuria. Namukap do surga ibaen ahadoin. Ibain na roh Jesus mangukap bamu. Mandoding hita doding hasasapan ni dosa humbani haleluya nomor 235 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 7.
sonang uhurku pasabu may doding kon hitaw sa ayat 7. Tangar hitama hata nene bata na tersurat bani Rom 10 ayat 12 das hubani 14. Sonon ma hata nene bata. Nalaosal pumaborngin na dohorma siang niari. Ay pe tanggali hitama pambahenan hagulapan. Anjaha pakai hitama sinjata haliharon. Tipak maperlahota songon na patut arian. Ulang marmangan-mangan, apa marminum-minum, ulang marhabutakon apa uhur na somaila. Ulang maringor apa marsimburu. Tapi pakai nasyam ma Tuhan Yesus Kristus. Anjaha ulang mabalosi nasyam daging nasyam. Laho mamuhoi hisap-hisapni. Amin. Martua do namanangar hata nene bata anjaha namarimbagas kosi. Amin. Yesus haposanku, hama hasomanku, ulang autar punjung sengdong hasomanku. Paima isaksihon hita haporsayaon tahubani Tuhan, manduding hita humbani haleluya nomor 330 sia ayat sada pakon ayat 5. Tuhanku bain batar-batarku nagabi onjolan ni hapor sayaw duding kon hitaw se ayat 5. Riap mahita jongjong. Saksion hita maha porsayot tain
songon na sinaksihon di haganup halak na porsaya isap tanohon. Au porsaya bani na bata bapa pargogo na sotar imbang na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak nina sasadain Indo Tuhanta na tinubukon ni si Maria sangganape aliaban. Marhite ton dinapasing na manaron na parngit bani panorang ni si Pontius Pilatus i parsilangkon mate anjay itanom turun na goritoru mula manggolu bani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anda wundu syamu na tabapa pargogo na sotarimbangin hunjai ma ia mula magira lau manghumi halak na manggolu pakon na dok mate. Au porsaya bani tondi na pasing bani kuria persadaan nama pasingin parsaoran ni segala nama pasingin bani asapan ni dosa bani parpuon ni akula pakon bani aguluan na sadoka ni dokani. Amin. Hundul ma kuria. Sialuma hubata haganupan. Haganupan kuriain pakon haganup majelis jemaat. Maka tahun selamat ulang tahun. Hubani na siam na marulang tahun. Humbani tanggal 10 das hubani tanggal 22. Na perlobe aima Bapa Wahyu Patiraya Simarmata tanggal 10 Desember. Niomba Gresela Saragi tanggal 10 Desember. Joysen Absalom Purba tanggal 10 Desember. Inang Pia Adria Garini Siregar tanggal 10 Desember. Kasih Roski Sitio tanggal 10 Desember. Bapak Diamond Damanik tanggal 10 Desember. Hesekiel Sinaga tanggal 20 Desember. Berliana Maria Natalia Purba tanggal 20 Desember. Jocelyn Purba tanggal 20 Desember. Delopia Hanami Sinaga tanggal 20 Desember. Kasiha Farelin Angelin Damanik tanggal 21 Desember. Bapak Bahtera Gaya Saragi tanggal 22 Desember. Selamat ulang tahun ma bani nasiam. Tuhan naibata ma tetap ma masu-masu. Bani parduiton boy itorih kita i kertas ting-ting. Anggodong na hurang lobi. Boy do ipatugahita hubani PMJ atak Bendahara Kuria. Ibadah malam Natal doma adong partugas i kertas ting-ting. Ase haganupan nama rugas. Ase boima idihuti i grup partugas. Sonai homa ibadah Natal tanggal 25. Sonai homa ibadah Natal tanggal 26. Ase boy diar mardalan horjata. Boima itorih kita nadop. Grup nadop itotapkon. Kewajiban akhir tahun. Dohorma panorang ni lupuson tama tahun 2020. Halaniai marsi paingatan mahita haganupan kewajiban ta itongah-tongah ni kuriai berupa iuran, seksi-seksi, persembahan bulanan, diakoni sosial, tok-tok pria pakon nalegan, boima isukun hita hubani pengurus sektor tabe. Ase boy diar mardalan horjata sonai homanalau melupusi tahun 2020 paton ase tetap diar par horjauta haganupan. Program gerakan membaca Alkitab
doma adong no kanay ilobe, boy maibuat kita, ase haganu pagori ni kuria, tetap nalaho membasa hata ni naibata setiap hari. Sadarion manggalang hulobe dohita, ay peruntukan hubani diakoni sosial garejata, ase diarma iben hita, romban bani harosuh ni Tuhan. Ting-ting perlobe pakon paduahon, sihol manjalo marhajabuan, aima angelia bema deta si payung niombah ni keluarga, Henry Ganevo si payung, tinubuhkon ni inang Nurita Lidiawati Boru Raja Guguk, mbani sektor tolu, pakon tunangan ni Jonathan Haroin Stefanus Manurung, niombani keluarga David Manurung, sonay homati nibuhkon ni inang Sondang Hasibuan, hun kuria GMI Kasih Karunia Medan, ipasu-pasu bani Sabtu tanggal 20 Desember 2024, i Gereja GMI Kasih Karunia Medan pukul siawib. Ase boima haganupan hita mardingat terlobi majelis kuriaon. Bani namar tugas tanggal 20 siabo itore kita ikortas ting-ting, ase haganupan hita marsidingatan, martonggo mahita. Terima kasih pakon puji-pujian di pedas uhur nami hulo beni hasangaponmu ale Tuhan. Halani pakasomanionmu pakon pandramotionmu, pamasu-masuonmu bani haganup kuriamu, boy hanami ele Tuhan das bani panorangon ibagas na jorgit. Tuhan bani panorangon yondos kon hanami dohubamu, haganupan kuriamu, na ibagas na boritan, ijabe pe sidia marianan, na irumah sakit atap pena irumah. Hamma ale Tuhan na mamasu-masu tambar na pinake ni sidia. Ase marhitihon ni in bapa, jupahan hamalumon sidia, janaboi sidia makatahon terima kasih pakon puji-pujian hubamu. Sonai bani haganupan nalaho marugas, bani minggu naroon sonai homa Natal menyambut Natal. Ase hama ale Tuhan, nama masu-masu haganu parugasmu. Ase boi ale Tuhan marhasir siron, jana sehat jorgit bapa nalaho makorjahon horja nami, romban bani harosu nihumu, tarlobi nalaho mangidangi ham ale Tuhan. Pasusi ham hanami haganupan, ase boi ihorjahon hanami bapa, romban bani holong na humbamu. Bani panorangon pe ale Tuhan itongguhon hanami hubamu, niombahmu nasihol manjalo pasu-pasu partong ajabuan, ay maale Tuhan keluarga ni si payung pakon keluarga ni manurung, ase hamma nama masu-masu kedua belah pihak ale Tuhan. Ase boi Tuhan sedia sehat jorgit, jana dame na humbamu, boi ihorjahon sedia, romban bani harosu huni hurmu, ase boi tor samar dalan ahanadop iranggihon sedia. Hamma ale Tuhan nama kasomani pakon nama masu haganup rencana ni sidia. Ase gabe rumah tangga sitiruon pakon rumah tangga nama diar sidia bapa, ilobe-lobemu sonai homa ilobe ni jemaatmu. Tuhan bani panorangon pe itonggohon hanami hubamu, haganupan ale Tuhan majelis kuriamu tarlobi pehaim jenami, asiham ale Tuhan namambere hasehaton, jana boy ale Tuhan makorjahon horja romban bani harosu ni hurmu. Ase bain hamma Tuhan haganup majelis ni kuriamu sonai homapem jenami, na boy bijaksana
makorjahon horja naromban bani harosu ni uhurmu asiboi gabe sitiruon bani haganup kuriamu ale Tuhan. Terima kasih Bapa, bani haganup orang tua nami nadop lansia yondoskon hanami hubamu pasu pasuham ale Tuhan age hurang gogo akulani sidia tapi dong do hamba panalaho manopang sidia nalaho mandalani goluh ni sidia ari-ari boi marmalas niu hurjana jorgit ale Tuhan. Terima kasih Bapa ondos hubamu haganup orang tua namion. Sonai ale Tuhan haganup parugas nama rugas bani sadarion. Nama ngidangi sonai ale parmusik singer pandoding paragenda. Sonai huma parambilan nami tokenari ham ale Tuhan nama masu haganupan ham tong naman ramoti haganupan terlobi ale Tuhan juap-juapmu pendeta nami nasihol mana burhon hatamu huban nami kuriamu pasu ham pendeta namion ase marhitehon ni boi marhidorat hatamu bani haganup kuriamu jana bui iha guluh kon hanami bani guluh nami si ganupari bani haganup ale Tuhan hahurangan nami yondos kon hanami hubamu ase ham ale Tuhan napa susihon hanami ase susi hanami Bapa ilobe lobemu ase pak hanami ale Tuhan maka tahun Bapa natar sulur bani guluh nami. Terima kasih Tuhan ondos hubamu pangindoan nami ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasirsir hitama uhur pakon pikiranta nalaho manjalo hatani na ibata na ibobahon ni Bapak Pendetata mandoding hita haleluya nomor 310 ayat 1 pakon ayat 2 Hosiana nama bai Raja Naro. Nama bai Raja Naro uang 5 tang nagogo mandoding na porsaya ganu mega manomu-nomu doding kon hita ayat 2
pikiran nami. Ase goluh nami on Tuhan, gabi ianan bani hatamu. Marsahap maham sir manuan hanami laho manangihon. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas mabataganupan. Bapak inang hitaganupan na martupui John age inaholongan nami na dihut bani ibadah marhitehon ni live streaming tasadarion. Hatan ini bata nagabi ambilan bata bani minggu Advent na paupatkon ay mana tersurat umbani Yesaya 60 ayat sada das subani ayat na papituhon. Yesaya pindu 60 ayat sada das subani ayat na papituhon. Dear Bapak Inang basahita mateks on marhite na marsi balos-balosan. Ayat sada hanami membasahon ayat 2 na siam das subani ayat 7 margatih kita membasahon teks on. Sonon man ini hatan ini bata. Jongjong ma marsinondang maho ay doma roh panundangmu anjaha hamuliaw ni Jehovah doma poltak ibabomu. Jadi rohma bangsa si paju begu-begu marayak panundangmu. Apa raja-raja roh bani sinalsal napol takbam. Jadi idahonmu ma ai gabi minar mabuhimu. Hisah anjaha lumbang ma uhurmu ay roh mabam habayakon ni laut apa arta ni bangsa-bangsa das mabam. Haganup biri-biri nahun ketar martupu bam. Biri-biri tunggal nahun nabayot marugas bam. Rodo sedia bani anjap-anjapku. Gabi galangan harosu. Anjaha pasangapon kudo rumahku namar muliain. Ay madasni ase jalohita mahatani Tuhan marhiti dodingta Haleluya nomor 10 ayat sada. Salinari horas bataganupan. Ya, semangat dupet ini. Halani on minggu na parpudi untuk Advent. Advent na paupatkon. Ngobani tahun gerejawi sadarion ma na parpudi hita pay may mahon. Minggu Advent na paupatkon. Bagas mingguon masukon ta minggu Natal. Kanay makan lang pigayo arinari. Asipe memang sipata songona kontradiktif do perayaan Natal na anggobani gereja-gereja mainstream marimbang pakon hasomanta na adong i bani gereja Katolik. Anggo gereja mainstream bani Advent na paupatkon malu jabe maganup. Kan lo jabe maganup. Ala ni mapiga-piga hali mamar Natal.
Aku yang gumar dingat 3 hari Omar Natal. Yo. Mulai tanggal sada bayangkan nasiang. Mulai tanggal sada. Macam-macam homani dapat kami pengalaman bayi Omar Natal tahunon. Rata-rata lang ikikapes tuma homa ano. Lang ikikapes homa. Mar Natal mahanami ikesdam. Sesuai pakon di darah prajurit ni do homa Natal ay. Ay do. Mar liturgi makan. Liturgi. Maka kita dengarkanlah liturgi yang pertama. Siap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Daroh ai memang mantap. Nah, Mak, terus. Mar kata sambutan pesuni Mak. Terima kasih kami ucapkan kepada perundangan, kepada Bapak pimpinan Kesdam ini dan para jajarannya. Kepada para perawat-perawat dan jajarannya. Martonggo lomangan pesunai. Terima kasih mau Tuhan pakon jajaran nih. Nah paling sedap nih nami Marnatal Parna. Selalu saya Natalon. Cerita ma ahon bani kata sambutan ketua panitiaon. 80 sekian dohita Parna. Ini kan aduh kan. Tapi nason dah senaron ini dia agak agak kecewa. 80 sekian kita Parna. Tapi kita nason sekitar orang. Ate ibu to nasiam ini. Tapi marbasa asomanto. Si ibu to hita. Alana tubuh do Yesus di Bethlehem. Tapi mulu tubuh Yesus di Indonesia di tahun Batakon. Marga Parna do Yesus. Berarti Bapak udaku Mak. Ay lape huma. Natal huma nami tupuan di marga. Simani huruf. Jadi marliturgi materi salose ma ibadah. Anong acara hiburan kan ay Ma. Jadi tangis masa dadak danak umur 5 tahun merai, tangis madak danak sada. Bapak ini lang mambere. Doon kan Roma panitia. Mahuwa ni. Tangis mado horban niya kan. Lo mandoding iyan ini. Inang ni. Mandoding. Bere. Bapak ini lang mambere. Bapak ini propos ibinje. Bapak ini lang mambere. Ay mahudo baba sunon diri kan. Tapi ay Mak, bere nini MC. Iberi madah mandoding mad diombahon, mandoding madah. 5 tahun sahab di pelang pala saya jelas. Habe doding di betul siam. Indonesia ini. Cuman mantap do MC ni Natal ay pandangan. Mantap tumang. Saya ay mitoria tahun 5. Mari kita nyanyikan bersama. Hiduplah. Asin Natal si mani huruk ibinje tanah tinggi. Lagu Indonesia Raya nami. Keren ini. Enggak nasi musonai lang enggak kan? Ay Ma, pita haudes. Hasa sayang nih ay Ma. Ini minggu Advent keempat. Seharusnya sudah semangat itu hitahon paimahon seharusnya. Tapi nahama lo jatuma getiduma bahatuma Natal tadop misionarion lo jama. Nahama. Makanya agak ikoreksi Ma namin bah sebagai masukan agak ikoreksi Ma namin apalagi yang kusopat Ma tanggal 25 papodas kita malah acara habe ni ay do ne pay mahita sa dokahan namin guat fenon habe tanggal 25 lang pala papodas kita malah hulong ate ulibur gohan dayok na rumahain ini macam-macam. Jadi kita semangat di awal, tapi kemudian pas pada hari H, justru pemaknaan itu hanya di situ pada proses. Tapi dah kita kaya somanta holi. Tanggal 25, 26, 27, 28, ya, Marnatal terus dia. Marnatal terus. Tapi di hardo humai ase margatih kan ayo kan? Kan di hardo humani ay ase margatih ulang lalap ko mai, tapi sunai si dia sunai lalap. Macet dalanin. Anggo hita, dukos si Natal, dukos siapa yang pertama menjumpai keluarga Mak. Kani bahak mahuta.
Bahak mau perhorja gati ko na udah. Lang anggo gereja on lang bujur ganup. Bujur ganup. Na gereja jando na maksud kai. Ya, Bapak Inang hita ganupan pesan bani minggu Advent na popat konon. Pesan bani Advent na popat konon. Mat perdomuan pakon ahanay padan kon na bata bani bangsa Israel. Mar perdomuan pakon ahaduna terjadi anggo rohma Tuhanin itong-atongani hal na saya. Bani bangsa na tertindas, bani bangsa na terbuang anggo bani konteks ni Yesaya 60. Ida kita sonaha pardong ni bangsa ai anggo tampil manai bata makasomani sedia. Maka ni nubuatan na ya tahun ni Yesaya bani bangsa ai menubut bahwa udah jangan takut, jangan menjadi putus asa, jangan tidak berpengharapan. Kalimat bani ayat sada teksnya 9 tahun maka tahun ase bangsa Aib justru penuh dengan pengharapan, keyakinan bahwa anggo izin tampil nei bata i tengah-tengah ni bangsa Aib akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Paroh ni Tuhan bani bangsa Aib age petar buang sedia, tapi justru memberi kelegaan, memberikan berita sukacita yang luar biasa i tengah-tengah ni sedia. Iojur Yesaya do bani bangsa ai kalimat nama katahon jongjong mak marsin nondang mak. Ini permintaan nih bangsa nai batahu bani bangsa ai ase ulang putus asa mandopakon nama saya tonga-tonga di sedia. Terbuang, tertindas, menghadapi kehidupan yang tidak menentu. Ai do pakon di bangsa ai. Tapi justru marhitehoni teksnya bila non ipatugah do bahwasani nggak boleh lagi. Izin nai bata roh tampil jana manggoki padani hubani bangsa ai. Sedia harus berdiri, jongjong, bangkit. Mandopako na masa. Bapak Inang hita haganupan, kegagalan biasanya dimulai bukan karena kita tidak mampu. Kegagalan itu dimulai justru karena kita tidak mau. Kegagalan bukan dimulai karena kita tidak mampu. Tapi kegagalan justru dimulai karena kita tidak mau. Kita merasa tidak mau, memulainya tidak mau. Maka permintaan ni Nabi Yesaya dopak bangsa ai nama katahon jongjong ma. Jongjong ma. Masih nondang ma. On kalimat nama patugahkon bahwa anggodo manai bata maka sumani sedia aha nalang tarhorjahon sedia. Ganup tahur jauh sedia. Maka di ayat di kalimat na berikut bani ayat sada ai kan ya tahun. Ai doma ropa nondangmu anjaha muliaun ni Jehovah doma poltak ibabomu. Kalimat on sekaligus lau maka tahun bahwa jangan takut lagi. Doma rapakon Tuhanin hita. Jangan pernah takut lagi. Ai do ase anggo bani ayat 2 ya tahun si ulakon ai tonggor mana lotir duman rukup tanohon anjaha hagulapan segala bangsa tapi ibabomu nini Nabi Yesaya dopak bangsa ai tapi ibabomu poltak do Jehovah anjaha muliaon ditaridah i atasmu. Bayangkon hitama humbani bangsa nahinan tidak dianggap. Bangsa Israel sangat terbuang sebagai bangsa yang tidak dianggap, sebagai bangsa yang tidak terberkati yang gue mengikutkan pemahaman nih bangsa-bangsa naligan. Karena menjadi bangsa jajahan, bangsa bawahan, orang-orang yang tertindas. Tapi justru marhitihon di ayat 2 nama katahon bahwa ibabo ni sedia justru doma poltak Jehovah, poltak panundang nahumbani Jehovah. Peperangan antara kebaikan dengan kejahatan. Nggon ini bani ayat 2 ay kan. Peperangan antara kebaikan dengan kejahatan itu justru dimenangkan oleh orang-orang yang bersedia manjalo honai bata gabe si paluah bani. Manjalo nebata gabe si paluah bani. Halak naduk manjalo nebata gabe si paluah bani ma ase humbani dirini poltak panondang na humbani nebata. Aido ne ungkapkan lagi teksnya bilanon. Doko siayang go bani ayat na mangihut ayat 3, ayat 4, ayat 5 on
peristiwa na mangihut na terjadi bani bangsa ai anggono masir-sir sedia bangkit jongjong mamukah makorjaon harosun ni bata. Anggo sir-sir sedia untuk bangkit untuk memulai haguluhonon rapakon Tuhanin. Anggo mengakuhon bahwa ijalohita mahaluahon nahum bani Tuhanin. Maka ibagas haluahon nahum bani Tuhanin do yorjok kita nama dear. Do muhu bani harosun ni Tuhanin. Anggo ini Nabi Yesaya lotir do manrukup dunia on ini kan itu kan. Lotir ay makatahon dunia kegelapan, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang membuat kita tersesat dan sebagainya. Lotir do namang goki naman rukup tanohon. Tapi justru izin panondang nahum bani nebata roh itong-atong ahta. Izin do komani jaloon tahaluahon nahum bani Tuhanin. Kita tampil menjadi orang-orang na mambubai halak naligan. Kita tampil. Halak naman jalo haluahon nahum bani Tuhanin. Ay mahalak nagabe teladan itong-atongan iguluhon. Karena dia menjadi terang. Anggo gambar hon ijon kan marsi nondang mahon ini anggo bani ayat sadaai. Halani do maro panondangmu anjaha poltak ibabaumu ini. Kita ini sadar atau tidak sadar Bapak pokok inang kita ganupan. Kita ini dok manjalu haluahon nahum bani Tuhan mambuan panondang nahum bani Tuhan ondo hita. Ijabe hita marianan. Ijabe hita marianan. Konsekuensi ini hapor saya onta adalah ketika ijabe hita marianan taridah ma panondang nahum bani Tuhanin. Na iorjok kita itong-atongah ni pardalanan ni guluhta. Tap ahab ya. Makanya ang bani ayat namang ihutkan ya tahun. Bui bangsa rohu bamu, rohu bata, roman rogop bubata. Mangindu pangajarion nahum bata. Lahu mandalani guluhon. Ase padan na ya tahun ni Nabi Yesaya mari tiyon teksnya bilanon luar biasa. Nggon ini ayat tolu kan roh mas bangsa si paju begu-begu marayak panondangmu. Karena tidak ada lagi yang bisa jadi penetap, yang bisa jadi kekuatan hitung-hitungan di guluhon. Tidak ada. Dunia ini tidak menjanjikan sesuatu yang luar biasa songon nebatan atau membere padan ni hubata. Tidak ada. Mana yang bisa kita pegang bani pardalan ni guluh tai dunia on. Dunia ini kan kefanaan, ketidakpastian. Maka jangan pernah pakai dunia ini menjadi kepastian hidup. Tidak ada. Asyang gue ya tahun teksnya bilang bahwa hak bangsa na legan, bui bangsa akan ikut bani pardalanan di Goluhta. Kita menjadi contoh, menjadi teladan untuk semua hal. Menjadi teladan. Keyakinan na idah na iya tahun Nabi Yesaya marhiti honi ahana hidup nianya. Bahwa ketika Tuhan sudah memberikan panondang nih, lalu kemudian kita hidup dalam panondang nahum bani Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, kita kerjakan. Menjadi tiruan, menjadi teladan bani halak nalegan. Itu misi orang percaya. Itu yang Tuhan perintahkan. Mari itu teksnya bilanon. Idah kita luar biasa nih pada nih Tuhan. Ayat 5 ahan ini ay. Idahonmu ma gabi minar dubuhimu anjaha gabi lumbang mauhurmu. Roh mabam habayakon di laut. Arta di bangsa-bangsa. Luar biasa kan? Ayat yang ke-6 ahaya tahun. Hulana ni utta doman rukup tanoon. Utta na unta na hisahun midian apahun epa. Lalu ayat 7 ya tahun ma. Mahaganu biri-biri nahun ketar martupubam. Biri-biri tunggal nahun nabayot. Ini kota-kota yang memang terkenal anggobani padan nabasaya. Yang memang terkenal menghasilkan ternak yang luar biasa. Yang bagus-bagus. Inilah laho maka tahun seperti itulah janji Tuhan bani halak nasirsir. Pataridahkon panondang nahum bani Tuhanin. Bani goluhon. Panondang nahum bani Tuhanin. Bani Injil Yohanes ya tahun Yesus do panondang di dunia on. Yesus do panondang di dunia on.
Dan halak napor saya justru nadop manjalo panondang na humbani Tuhanin. Patardakon sondang na humbani Tuhanin humani agehita. Itong-tongah ni pardalanan ni guluhta. Janji yang luar biasa ipadas na ibata bani Advent na paupatkon on. Ketika kita menanti-nanti, tapi justru Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa bata. Sir-sir hita manjalo haluahon na humbani Tuhanin. Sir-sir mahumani hita patedakon panondang na humbani Tuhanin. Maka segala hal yang mungkin di luar dari nalar kita akan terjadi bani guluhta. Segala hal. Sarupa sokon ibagas pikiran ni bangsa Israel bani panorang ai. Ketika mereka putus asa, lang boy behan nami mulak kutanoh nami. Lang boy behan nami mamukah golus sokon nasapari. Lang boy behan nami merasa nyaman, aman sokon nasapari. Ai ma pemahaman ni sedia pai maroh Tuhan lau paluahkon sedia. Tapi justru izin haluahkon ihorjahon ne batahu bani sedia. Gari ada arta bayangkon na siam. Arta nalang ibagas pikiran ni sedia roh. Manrohi sedia. Onggaham irohi arta di hasoman. Ih bayangkon mai. Ijun kan ya tahun do. Unta ni halak roh bamu. Biri-biri ni halak roh bamu. Agepe yang bani tafsir roh bamu lapi totu milikmu. Kan itu kan. Yang tafsir kan sana itu. Roh bamu lapi totu milikmu. Mobil ni halak roh bamu. Tapi ulang mardaroh-daroh hamdah. Anggo mobil ni halak roh bamu berarti kecelakaan mai. Lang palada sunai, lang palada sunai. Hidup ini kan hanya sepanjang yang seperti itu ketika ayah mana boy imiliki hita bari dunia on, ahama. Enggak ada sebenarnya. Maka ini konsepnya tahun ini Nabi Yesaya Jun bener adanya. Mulai humbani lang adong pangajarion ni Nabi Yesaya bani bangsa ai, anggo ya tahun bani ayat 5 ahadun ini ai. Minar bohimu halaniaha gabi bamu mahabaya koni laut tidak ada, tapi roh bamu doa ia tahun roh bamu hanya persoalan ni rado hama taplang rado taplang. Makanya kembali tadi netokan amina pertama, terkadang kesuksesan itu tidak karena kita tidak mampu, tidak, tapi itu karena kita tidak mau. Terkadang kebahagiaan hidup itu bukan karena kita tidak mampu, bukan. Tapi karena kita tidak mau. Aku buktihon mabenesiam. Sadoka advenon. Agi upatuga benesiam. Mabiga hali hanami humol. Humol hanami sekeluarga. Sodap tumang. Lantai sada, lantai 2, humol, foto tumang, foto wah agi. Foto pohon Natal na begal lagi. Ujung-ujung nih belanja nih pajak melati dok. Cuman foto nih jai. Gak apa-apa. Hanami yang go imol mesra tumang. Izininang. Marsi jolo mantahak kanami. Ijabi ya tahun ni etah niku. Lantai sada pak etah. Lantai 2 pak etah. Hujolom terus tanganon. Tapi sonari mah huwa tahun. Masih hujolom tanganon. Asih ulang huja-huja. Pokok nih kaliling manami mengindahi. Itu nih, ayo. Tapi on terus. Kan arti ini kan karena terkadang kita tidak mau. Mitoria tok kita deh, mardia pala hujai, langsung boys dita, nggak harus pakai modal. Enggak, mardalani ay paling loja ay dasa. Tapi sehat. Belanjani holi pajak melati. Ngulang dohor rumah nami kampung lalang. Nggak apa-apa. Sipata lang isa dari hita do bahwasani haganupan domai pasir sirne batahu bata. Nah, nalang isa dari hita do bahwa semuanya sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Nalang yorjaon Tuhan bata. Gari ada dasubani haluahon hubata pedo mayorjaon. Haluahon. Sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan bani guluhon, tapi justru bereon itu Tuhan do hubata. Makanya yang gue tahun teksnya bilanon nini Nabi Yesaya, ai pol tak do panundang di bata marhitehon niham, marhitehon hita. Betul.
Poltak do panondang ni bata marito ni hita. Haluahon na iberi Tuhan ubata justru marpakorhon duai marhitehon ni pola hidup yang luar biasa ni orjok kita. Pola hidup yang luar biasa. Auda Bapak Inang terberkati tumangdo marhitehon di kitab Nabi Jesayaon. Terutama anggo siol hau berbagi. Nabi Jesaya banuratkan bani pasal 40 sada ayat 10. Yesaya 40 sada ayat 10. Au marosu tumang doha tahun. Kalimat on, ayat on, marosu tumang. Tiki ahamon, tiki bahak ma panginduan on mas segala macam ma pakonaligan. Engko Yesaya 40 sada ayat 10 on luar biasa. Agi ubasa benasiam. Ahadun ini John. Ulang ho mabiar. Ay ahu do hasomanmu. Ulang ho rusak. Ay ahu do nai batamu. Hupargogohi peho, tongon huhurupi peho, tongon utatang peho marhide tanganku siamun na marhamonangan it. Nangit-nangit agi basana siam, sanggah ngirih ni sitaronon parutolon dopak kononta. Nangit-nangit, nangit-nangit parimbagas konhita. Ahane nga tahon ni Nabi Jesaya. Dopak bangsa na putus asa. Ini kalimat dopak bangsa na putus asa. Pasal 40 sada adalah pasal di mana bangsa Israel mengalami puncak penderitaan. Mengalami puncak keputusasaan. Tapi justru kalimat naipadas Nabi Jesaya dopak bangsa ai kalimat na luar biasa. Ulang ho mabiar. Ai ahu do hasomanmu. Ulang ho rusak. Ai ahu do nebatamu. Upar gogohi peho, tongon hurupi peho, tongon hutatang peho marhite tanganku siamun na marhamonangani. Musa tidak pernah memikirkan pabuat tokat daya tukon yai membolah laut gabe dua. Tidak pernah. Daniel tidak pernah memikirkan bani iman hapor sayon ni batu naetek ai boy membunuh Goliat. Sadrak Mesak Abednego tidak pernah memikirkan boy si dia keluar hun bani api nagajak tumang. Daniel tidak pernah memikirkan boy ia keluar hun gua singa. Goluhta, jangan pernah kita menjengkali perbuatan Tuhan. Itu ngatongan di goluhta. Jangan pernah. Halani izin poltak panondang nahum bene bata. Ahana lang boy horja honan ni Tuhan hubata. Justru Advent na paupat kon on paingat kon kita pasal keluar biasaan ni Tuhan marhorja itu ngatong ngata. Keluar biasaan ni Tuhan anggo doma berkarya bata. Partubo ni Tuhan Yesus karya yang luar biasa. Yang tidak bisa kita pikiri, mari itu ini logika tak. Naibata gabe jolma. Kan itu kan? Naibata gabe jolma, inkarnasi. Mengkhianati identitasnya. Tapi tujuannya lau memberi haluahon hubata. Memberi haluahon hubata. Asyang ko isuko kita ay holong lo Tuhan hubata. Naijanari nalang ipatada ko Tuhan holong ni hubata. Naijanari. Dan Advent na paupat kon on paingat kon hubata. Pasa sonai mabagal ni holong ni Tuhan bata. Sonai luar biasa ni karya ni hubata. Makanya ang janji na isinubot ni Jesaya bani bangsa ay. Bani ayat-ayat na mangihutay. Ayat 4, ayat 5, ayat 6 pakon ayat 7. Ini janji na memang betul-betul igoki na ibata marhitehon ni pambahenan pakon holong ni. Do pakonon tama tahun na baru. Tinggal hitungan. Jana au yakin do hitong-hitong tahun. Pagur ni kuriat tahun. Tong do bergumul. Tahun ni dah sebaru. Anggo pergumulan ni ay dah setong. Masih tidak terselesaikan. Soal-soal bagaimana kita bisa survive bahkan. Jangankan lebih. Survive sajalah. Bertahan sajalah. Tapi dah kita agib. Anggo kaleidoskop kon hita pardalan ni goluhta. Koreksi hita na domma idalan hita. Ada hal-hal yang di luar nalar kita. Hal-hal di luar kemampuan kita. Na ibata marhorja bata.
memberi si jengesan si diaran bata. Dan janji itu Tuhan ucapkan lagi untuk tahun baru bani tahun 2025. Janji itu akan Tuhan gokiu se. Halan ia ay manay batata na gokholong. Bani haganupan pambahenan ni hubata. Ini kepastian iman. Ini keyakinan bata. Mandalan ni guluon. Percayalah. Maka Tuhan akan rancang yang terbaik bata. Amin. Percayalah. Maka Tuhan akan rancang yang terbaik. Tidak ada yang tidak mampu, yang Tuhan akan kerjakan. Tidak ada. Asih yang Tuhan rap pako kita. Asih nejanari bukti-bukti nalau kata konon. Nejanari Musa, Daniel, Daud, Sadrak, Mesak, Abednego isi hidup. Yang pada waktu perjalanan iman percaya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam imannya, tapi Tuhan berkarya. Tapi nai bata marhorja bani. Ibagas holong pakon hidup ni hurni. Nah luar biasa. Namang goki hita. Agedas bani ponorangon. Ase tuntutan anggun ini tema bani mingguan, topik mingguan. Puho jana marsinondang ma. Puho jana marsinondang ma. Bersemangatlah, berkeyakinanlah, berpengharapanlah bahwa hidup akan menjadi lebih baik. Rapakon Tuhan ini. Hidup akan menjadi lebih baik. Mungkin langsung naik bagas strategi, rencana, plan tak. Mungkin tidak. Tapi bagas Tuhan naik bata merancang yang terbaik bani guluta. Naik bata memberi yang terbaik bata. Dan mari kita sama-sama nikmati pardalanan di guluon sebagai pelajaran nama harga. Lahu mangidah pambahenan naik bata na luar biasa bata. Martuah ma. Nama nangar hati naik bata. Nama kaguluh kon hatani. Sambut kita mahatani Tuhan. Marhitihon di dodingta. Haleluya nomor 330 sada ayat sada. 32 ayat sada. Terima kasih Babamu Tuhan, terima kasih bani hatamu na ijolo hanami. Ajari jana pargugoi ham hanami maka guluhun hatamu. Gabi mar pangarapan hanami, tarubi mar pangarapan na bayu hanami. Laho mandalani guluhon, pabuah hamdo Tuhan na ibata nami. Nadok pasir-sir hon sideran si jengesan bani guluh nami marsada-sada. Tatap hama nami haganupan kuriamu Tuhan. Agi bani nasiol ipes tahun hanami partubuhmu si paluah ini tungah-tungah nami gabe panutap maun Tuhan bani hapor sayon nami pabuaham do tungon Tuhan na ibata nami nadop mambere panundang ben nami asi ibotoh kanami si deran si jengesan humadomu bani haroso ni uhurmu si horja honon nami bani goluh nami marsada-sada agi petongon si patah buedo persoalan pergumulan do pakono nami tapi ibagas ham dan arap pakon ham sir-sir do ham mampargogoy hanami seganup si do pakono nami in Tuhan padohorhon hanami rapakokam patandahon kuasamu holong pakon hidup ni uhurmu na luar biasa itongah-tongah nami marsada-sada agi keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi kuriamu namangindo marhito ni tonggo banis panarong on. Mangilek ka nami hubamu Tuhan say ham na marhorja itong atong nami.
Ase ibagas haganupanin Tuhan, sirsir tongon i jalohon hanami nama dear na humbamu. Tarlubi marhite hon ni partubuh ni anakmu si paluah bendami. Gabi hataridahan ni holong pakon hidup ni hormu main Tuhan. Jana ihagulukon hanami ma haluahon na humbamu. Tanda ni nandopor saya hanami bani haganupan in. Tonggono nami bani orang tua nami, para lansia narak pau kanami pakon ni sidia nalang boy rak pau kanami na maningon marhite hon ni live streaming ibagas ibadahon. Tuhan marhorja mambere agi hajor giton pakon malas nyuhur bani orang tua namion. Marhite hon ni sidia pe tubuh maha porseon nami. Pabuah hamdo Tuhan ne bata nami na sirsir tetap mangiring-iring pardalanan ni guluh nami. Hamho maniage manugu-nugu hanami bani ganup rencana nami laho mambuiskon tahunon laho mangujungi tahun 2024 on na ihorjaon hanami haganupanin Tuhan gabi hasangapon hamuliaon bani goranmu ma tarpuji ma goranmu Bapa on matonggo elek-elek nami hubamu ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo ham matonggo namion amin. Kurian itu hanta, pai mayondos ko kita galangan ta, diar ase tangar hita malubi hata ini bata nagabi onjolan bata lau manggalang. Ay mana tersurat bani sada kronika 20 siah ayat 14. Kata ni Tuhan makatahon, ay ise maahu anjaha ahama bangsakin, ase boy hanami margugu humbani nionjar ni uhur sonin. Ay marharorohan humbamudo ganuk, anjaha na humbani tangan mudoin. Bereon nami in bamu. Liar asesonari ondoskon hitama galanganta. Ulang bersidalia
Aseriap meta jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galanganta hubani ne bata. Ham Tuhan ne bata bapa nami harohani haganup. Humba mudo harohani pasu-pasu na humben nami. Ibere hamdo ben nami golu apa haguluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon iondoskon hanami do hubamu. Golu pakon pasu-pasu na do piniremu in ben nami. Saya lamin margogoh matongon hanami, iha somani hidup ni hurmu, apa pasu-pasumu, bani na mandalankon horja nami. Papasing hamag galangan na ginalangkon nami on, ngebe galangan na misbo ilobe-lobe mu. Asilambin ihargahon hanami tongon, dehar ni layak pakon pasu-pasumuin, marhite na pasaut kon harosuhmu, humbani guguh pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan, marhite Kristus Yesus Tuhan nami, jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen huondoskon bali Yesus haganupan deriko. Ham Tuhan ne bata Jehovah Bapa nami, bagal niin holongmu nadop ipatalarham ben nami, marhiti boy iha ko kanami, idop ni hurmu na manongtong in. Ajari hamba hanami makargahon apa mamake panorang ni guluh nami, na pondok on, laho mandalan kon harosuhmu, ukap hama uhur nami marhiti tondi na pasing, ase talup hanami manjalohon haluahon, na pinasirsirmu, marhiti Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharoso ni uhurmu inaguri tungaon songon na inaguri atas. Bere hamba ben nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamba dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoma namar dosa dupak hanami. Ulang hanami bobay hamu parlajuan, paluaham hanami humbani pangago. Laho manasyam janahu pabakit do hanima ase laho hanima marbuah, anjaha ase totap buah nima ay, ase iberi ben nima sagala si pindo nima humbani bapain marhite goranku. Kuriani Tuhan ta, jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batama ham, isondang kon Tuhan nai batama bohini hubamu, janah maidup mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan nai batama bohini hubamu, janah ipasorap madamei ni bani tonduimu. Amen.
Salam.